guys, jembatan gantung Bugis Tua guys, Indramayu. Banyak lampu LED-nya guys. Tuh, halo kan. Hai guys, bangun ah, Parma ah. Tuh. Guys, banyak wisata baru di sini, banyak yang foto-foto guys. Banyak yang selfie di sini kalau malam hari guys. Motor ya. Ayo ngomong. Wis dek, wis menang. Dodok kono. Halo Aper. Halo. Udah main di depan aja maju. Apa? Motor. Guys, lampu LED-nya bagus, bisa buat selfie guys. Alamatnya Desa Bugis Tua guys, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Jangan lupa subscribe channel kami ya guys, biar tahu video update terbaru kami. Banyak pengunjungnya di sini guys. Lempo. Berkunjung di sini ada penjual mie ayam, ada sate, tuh pedagang sate. Jembatan gantung guys. Kalau kesininya malam minggu pasti tambah rame banget. Jangan lupa subscribe ya. Bye.